Evo događaj teme, saznaćete. Neredi su izvrti. A ostalo još 2 kolona. Evo leto. Pa 10 putnika za vez, negde. A sad šta? Ono za Kina vidim. Procene više od 10.000 stanovnika. Saznaćemo o kojoj misli posledete. A sad pozdravište. Sad, tebe su Banja Luka, ja? Tebe ne volim. A pozdravište tu je... Od 10-12. Opa, vidite da je kupi. Za kraj emisije slušamo od Kamena truba. Opa. Posle 12 sati na kraj emisije.